Sebastiano Di Luciano in corsia 1, Riccardo Calvieraro in 2, Achille Valerio in 3, Stefano Mirabella in 4, Lorenzo Menegaldo in 5, corsia 6 Vladimir Petras in 7, Matteo Feletti in 8, Simone Porcari. Per la quarta batteria la prossima Lorenzo Coan in 1, Gianmarco Tonetto in 2, in 3 Federico Baggio, in 4 Giurge Matic, in 5 Leonardo Vendrame, Daniel Zamattio in 6, Dusan Babic in 7, Lorenzo Bartoli in 8. Stefano Mirabella 59-26 e dunque il tempo sotto il minuto.